إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أني أبي جاري جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. أنبياء الله تنو بايا فدلي أنبياء نيني ألافي أكان كشي كبان يركون تورو مانان كبارا جغو نالاي جو من كندا مغوتي سرو من بو فيلي نالاي جو من فنا فيلي مغوتي سرو من بو كندا ambe sereya bato fensite min ka bato ni ala kelempewte jonyogonte alala ambe sereya muhammad wala ka jondo wala ka chidendo kisin nema baka anaka dunkew anaka shebo ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boy ala ka jow mbe washa kanke awuya ni nyire ku anka siralanye masamin korotalen do anka la bato ala ko aka qur'ana bayin kuna ko mu'minu akwa ye siralanya ka sheko hake bela saya kana na uma abada kawsura abada na te silamawiye alaka jow hadisan na kababi jari boro jundab ibn junada ani abi abdurrahman muaji ibn jabal karisamina kabo ciden masallallahu alaihi wasallam ko ciden ko ibe yoro ikasiralanye ko niye ko juguke ikan nyuman tuwala nyuman na ko jugu intushe kabo ila ko ikan mugo jogo nyafana ni jogo nyumai balmani hadisa min fulani nye washiya kambele bele ba sabade bala washiya kan saba ciden ya washiya keni odaye akan mantonye washiya kan folo ya munye qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haysuma kunta wa taqwallah hiya istinabul maharim wa fi'lul awamir hadhihi huwa taqwa أن تفعل ما أمرك الله به إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تترك ما نهاك عنه وأن تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهيه وتنزها عن المحارم الله بل ما على يسرنا يموني على يسرنا يده وشاكم فلو يده تيرم كوي سرالنا يبي يرو ala siranya minye alaka haramu ko alaye hufe munu haramu ya iyere kolosuma haramu ko ye ikutoe alaye nyamirani minye uka uluke ninde togoye ko alanya siranya ka alaka nyamari kaunke ku keni dusukun kalashiye ani ciden batoli sallallahu alaihi wasallam ka haramu ko fana toye ku toye ala kan yamaru kain kama ni ala ku ka toye ani ku yere seniya kabo haramu ko ma ninde toye
o alanya siranya wadiyato Tariq ibn Habib aye alanya siranya mankuto wanye tumami fitina do nana ka wakati la unana Tariq ibn Habib ma a ukombe fitina min kono boda ye jumaye ni fitina kono ako boda ye minye alanya siranya na be fitina kono fitina boda ye minye alanya siranya a uko alanya siranya ibeshe ka mankuto anyewa ako at-taqwa an ta'amal bi ta'atillahi ala nuri min Allah tarju sawaballahi wa an tatruku ma shata Allah ala nuri min Allah taqafu iqaballah ako hako alanya siranya minye ikabara kene alabatoye donika ni yere ba jigi ko alabisa ika alakuta fanaye ka toye doni ka delila ka doko haramu dedo ika sira alaka janga katakuro akoni nde togo ko alaya siranya balmo alaya siranya yede alaye femunu wajiba ika nyamari kaw alaka nyamari kaw uke alaka makiddu sukun kala shi alaye kabbe ciden ka sunnama alaye ko muno haramu yayi bolo alaka haramu ko toye fana donika ani alaka nyamaru kam batoli kama alade konnin kanake ika toye o kama ki yere kuroshi kabo haramu ma ninde toye ko alaya siranya balmo wannan ko alaya siranya ye wajibu ni nyamaru kan keli de alaka wajibi folo ye jumaye alaka nyamaru kan folo ye jumaye folo ni hada madin kan kasir alanye wala tauhidi alaka wajibi folo ye tauhidi alaka nyamar kan folo ye tauhidi de hada madin kelenkele ini ala ce sira alanye ika tauhidi la ika ala kelempe bato foi kana fara alaka tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifati nin tauhid kalite sabaka sabati bolo alaka balili fewun fana folo munye ala ye mugo bali fe mununa min ka bona beye ala sosoni junubu benyema ye jumai mushrikiya iki yere koroshi mushrikiya ma akumbaba afitini adogole iki yere koroshi mushrikiya ma awo min be hadama den ka tauhidun naqash balili fewun na yere koroshi wulu fana ma tauhidi kasi sira alanye tauhidi la mimbe tauhidi gurja oye mushrikiya da yake yere korosama ube mimbe ka tauhidi nagashi bolo yere korosama oye bidiya oye ani ala sosouto alanye siranya fulo min wajibira hada madin kalanye siranya la foro nindedo nima ika tauhidi ke kanye ima sira alanye ika tauhidi la nima shiriku ye katoye ima sira alanye shiriku tolila nima bidiya uni ala soso ye kutoye ima sira alanye alaka haramu ko tolila ninye fuloye okofe kasira alanye farda salli fanala farda salli duru kasira alanye ofanala alanye siranye munye sallila salli saratu ka kuroshi bolo afarda ka kuroshi bolo ika jonse koloshi ika ka wajibu koloshi ninde alanya siranya farda salila ni farda salli fana ni nunun dola kele tora ko fe bolo farda salila asaratu madafa ube wajibi do de madafa ube jose do de madafa ima siralanya ka salli kono ika siralanya ka sun kono sun kana a chokola ni sunna kuma lankono junubo kuma ne mimeya korofolin iki yere kulo suma parce que sun yere kunye de iki sunde ka sun ka bo haramu koma ni o masoro sun kono doro ima siralanye ka sun kono ika siralanye ika jaka boda ni kan na furo sheran ni sabi masanda farala ika jate ajate chukunyumana kana nakashi ika ni ka jakabo tarade ika boka jata bochoko nyuma na kanka di mugo munu mai ka duma
ni mo ke masira la nyai ka jakka bola hiju bo chogola ni shebiye kata hijula kata hijula sila mesariya nyini hiji katike chogo mununa asurutu na joshe unife ku koloshi ni mo ke imasira la nyai ka hijula ninde wosiya kam foloye ittaqillaha haysuma kunta e wa ibe yoro ni alanya siranya ateke ko niwe jamala ibe mugo nyana ibe kenema ibe siralanye meite mugo nyana ite siranya utede chide nyere ya fuaka do kono allahumma inni ashaluka qashyataka fil qaybi wa shahada allahumma inni ashaluka qashyataka fil qaybi wa shahadati ntigi allah mbideli mba nyini fe ika alanya siranya kenye alanya siranya min nimbe siraye alanye dogola ani seriyala mana mbe dogola rawo mbe mugo nyana won kasiralanye mbideli wala ittaqilla haysuma kunta hada madembe yoro isralanye balmo ninye wosha kam foloy kala ka wajibin ke ki yere kurosha alaka haramu koma fengo fenye haramu ye yere kurosama fengo fenye wajibin alaka nyamaru kanye ika oke ki ka sheko kola haramu ko iku yere kurosama wosha kambelebele ba saba afolo yendinde asani fulana yemunye wattabi sayyi'ata li hasanata tamuha kidon ko muwaju ka hadisana washa kambelebele ba fulana akoni ye ko juguke nyumantu wala inna li hasanati yuhibuna sayyi'ati parce que bara nyuma ubeke sababu ye ka bara jugu tushe ka bo mola bara nyuma kofe bara jugu keli kofe kanyuman ka doye munye ka tubi kata alama inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin ala be tubu bagaw fe mogo munun bu yere seneya ala bu fe bara jugu kofe kanyuman to wala adoye munye ka tubi itubi kata alama وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ألا كوبك توبي كتا ألما أبك ويرسكي كتا ألما مؤمنون نايوك الدولة أنا غني نيومان دوية جوكما كوفي كتوبي كتا ألما توبي كدي علي مؤمن بين يامرني توبي أنك يرسكي كتا ألما وكل بني آدم قطاع وغير القطاعين توابون hada madembe be qataw me qataw kelaw nyuma ye mugo jumawiye munum bu yere saki kata alama munum be tubi kata alama joguman kelen ko fe kanyuman ka doye munye bara nyuma niye ko jugu ke bara nyuman to wala bara nyuma imbe ke sababu ka tani ko jugu nye qala sallallahu alaihi wasallam salawatul qamus wa ramadan ila ramadan والأمرة إلى الأمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كيدن صلى الله عليه وسلم فرد سلني نغنشي صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كيدن فرد سلي دورو ni hada madem bake ku salli ubeke sababu ye ka junubu de tushe ka bo hada madenna sungalo ni sungalo che minye salo sungalo su nyina sungalo nyi yasu junubu muse munun temena uri nyogo nche sungalo sunni ba tushe ka boila juma ni juma che juma temene minye juma salli bi juma nya salli junubu muse munun temena uni nyogo nche juma yi salli bo tushe na ya suru yere kuroshi junubu bauma قال صلى الله عليه وسلم الأمرة إلى الأمرة مكفرات لما بينهما أبو تشوكو كلا نشيدنكو الأمرة ni mogo minya alumura ke salo nyina ye alumura ke junubu mishe munun temena ika alumura fulani nyogonche alumura imbe junubu tushe kaboila wala ni hada made woshiya kan fulana ni hada made ni ye bahara juguke nyuman tuwala nyumai nake sababu ye ki kabara jugu
كتوشي كبويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن. ni hadisayin kono wasiya ka belebele bayin sabana ciden ko ka mugo jogo nyogonya ni jogo nyuma akoy ka mugo jogo nyogonya ni jogo nyuma min Abdullah ibn Mubarak قد وصف حسن الخلق وقال بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. يتي دون كوي كام مغو جوغونيوما ياي عبد الله بن مبارك الترمذي كونو اي جوغونيوما ايا مانكوتو فاني اكو جوغونيوما يمينيه ikinyeda ufoni mugoye inyeda foni mugo koro ani kake fonan shire kanyuman chari mugo ni nyogonche ani ki katora mina kabo mugola jogo nyuman ye fuleni ye. qala sallallahu alayhi wa sallam akmal mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. kidem fana alaka tanuna kishibaka ako mu'minu mi na kalimaniya dafalendo min jogo kany. mu'minu la min kalimaniya dafalendo min ka jogo kany. wa qala sallallahu alayhi wa sallam khiyarukum ahsanukum khuluqa. kire sallallahu alayhi wa sallam hadisa sahalenna akwa kam mugo sugantile munun jogo kany. akamu gosugantilo ye mugo jumaye munun jogo kany. wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna min ahabbikum ilayya wa akhirabikum minni majlisa yawm al-qiyamati ahashinakum aqlaqa. harisa warla ciden ko awla mugo munun kadine cidenye mugo munun kanunen do kanane cidenma ani mugo munu ninne ka sigi yoro kasuru arjanna kono yawmal qiyamah do o yaka jogo nyuman tigude wala mbalimo ni hadama de woshiya kan fulana mimbe ni alache ni yonye woshiya kan sabana ko mimbe ni hadama de umfanache hijanto fanala de comme Abdullah ibn Mubarak aye jogo nyuma fo minna bastul wajh wa bajrul ma'ruf wa kaful ajab. ikake mugo ye wakati be inyeda foninen ka soro mugo koro ani ikake mugo minye fonan shiriye itege kanyi ikake mugo ye ikitora mina kabo hadamadewuma balmo ni mugo fana jogo nyana iye mugo jogo nyogonya ni jogo nyumaye ala bi ikanu abi kanu do mugo duskun kono epe abe qabulu kiye dugu koloka mugo bebi ka kuma ukanu ubu ka kuma umina ka barake nuye barika bedo ka kuma ula jogo nyuma mboke ala be jogo nyuma ntiga ala bi kanu abi kanu do aka jo nyuma duskun kono ikatanu ni nyuma kabila ka jo nyuma nenka ka qabulu ke minali ni mugo bu ka ko mina ki ka kuma mina ka barake no ko kiye dugu koloka meni mugo min kera jogo lankolon tigiye
ala bi koniya dom mogo duskun kono de abi kala gosiri de bila mogo nenka awa mangoya ya abode bila ya ani koniya abode bila dugu koloka mogo nyuma siti kanu mogo nyuma siti fe wala mbalimo ni wasiya kambere be ba saba hada maden ku jantola ika alaka nyamaru kaunke ika alaka haramu ko ye kutoye ni ye ko jugo ke ika nyuman tugwala ika mogo jogo nyogonya ni jogo nyumai ambe ala deli min yewo ni washan kambele bele ba sabai ukeli ala ku no yanye ala ku jogo danna ku keli no yanye ku bara no yanye ku jense silama mantu unchela nube barake nuli ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.